Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Sumurot ka kanya ko ni Jay Laguna. Anya ti aramida ka di, Uncle? Isir ka ni Jay kumpanyak. Dakkel ti sweldo ijay. Adamit trabaho ko dito eh. Security guard ka matlaang ijay. Kan mayatag kadwata. Siya kun ti head. Isa mabalin kalatang irekomenda. Dito ako, Uncle. At ang samot di mo mapanawan dito Ha? Ninsamet, ma'am accountant. Di ka ba tayo ni Juvie? Pakasaram nga minan Ni Uncle Matt. Nobya kaya ta pakasarak. Agayam kami laeng. Ala, kastulangan. Ibati kon kan ka ti kabarbaro asel number ko. Tano bilang agbaliw ti panunot mo. Kontakan na klaeng, wan? Sam? Oh, ma'am. Si Kamat, mamanen. Juvie latan. Mas bagay mo ti, ma'am. Umay ka, agiddan tan nga ag-lunch. Naka-duty ak, ma'am. Ay, mas daawak kan ka. Ha? Apay, ma'am? Tunggal ayaban ka. Naka-duty ka. Nairan-ranamot nga na naka-duty ak, ma'am. Textan nagtungarod no kaano ti available time mo, O, sige, next time man. Ay, diya mo kan ka. Di nagtumot namin i-text. Aganwind ka mat sagpaminsan. Uwin, ma'am. Next time ton. O, sige. Bye. Hoy, kasta unay ti isam ni Ma'am Jovi Uwin nga, Rod. Kurso nada na kansamat. Balasang kadipay? Uwin. Karo ba kamin, manong? Kat? Adamatan girlfriend ko. Jakmat mabalin nga isukat iti uray asino. Taay-ayatak ngamin. Labs, apay nga itakalaang. Awag at nga awag kan ka. Among matlav. Naka-duty ak. I miss you. Crisel. Kasta onay manin apa ng tanaw mo kini Mr. Guard. Saan naka-duty ita, Ay na, no awan di ta main gate, talaga saan naka-duty? Talaga gayam abirbiro ka man yan. Saan man? Obvious mat, in love ka kini Sam. Si Kakit di mat. Ay, adan samat ngaminan asawa na. Iso asaan nakapanpansinan. Amok abarupay. Ngamin, kaaruba mi. Apay, anya ngamin tinagustong kan ko na. Saan mat unay agwapo? Jakam mo. Ala, agpara kan iti pagluganan ta. Ako ka. Saan ka di ani samday jay? Wan, kadwa na ti girlfriend na. Ha? Amom? Wan, masukan-sukat ti boyfriend na. Kita umat ngamin at ilangan na. Naka-miniskirt. Nakuluran iti kasta unay ti buok na. Intan. Adayumot anapimpintas ka ngam iti day ta babae. Itulod siguro ni Sam. Sapay, naka-holding hands da pay. Labs, ayan nga dagiti kakadwam. Tapno lakwak ida iti perfume. Adada dita office mi. O sige, mapanak nga ro dita ha. Tanaka-duty kamutin ako nam. Wala. Adada amin dita nagiti kakadwa. Okay. Dumagasak inton madamdama sakbay nga agawid ak ha. Labs. Anyat nagan itayan ti boss yo? Takasarita? Jay, iso tinagan ti head me. Sir Jay, mayat day ti a perfume para kan ka. Bagay launay kan ka. Ang utam, oh.
Kasla kayat ko Ad-adda ma-in love kan ka ni misis mo. Si Kamot. Awan ti misis ko. Dinak man rabakan iti kasta, Sir J. Day ta akin na guwapo. Apay. Sika. Adan? Nagmayat laki din aya ti panagkatkatawam. Crisel. Talaga, sir? Type mo? Ti pa nagkatawa? Wan nga rod. Makapabangar itirik na. Sir, gatangam nga rudan day ito'y perfume ko. Mala. Gatangag day tadwa. Wow! Talaga, sir? Aday ta, sir. Insupot kon. Ang itad mo kanyak ti number mo. Sure. Atoy, sir. I-save mo, ha? Anya, nakalako ka? One loves. Saan ka na maitulod di tarwar? Tanin, naka-duty ako. Okay lang. Umayak to manin di apartment mo, ha? Okay. Orayan ka. Hello, Sir J. Crisel. Kumusta? Kumati perfume ngayon lakukan ka. Ususaram ka di matlaom, sir? Wen, talaga gaya man na banglo. Amom, no anya ti malaglagip ko, no maangot ko. Asino, sir? Sika. Kasta ka di? Ni sir talaga. Mabalin ka di nga kita ta? Sure, sir. Sa dino? Juvie, confirm. Talaga gayam a girlfriend ni Sammy ni Crisel. Madlaw man. Bay amon, awan gayam ti katistis day dyan lalaki. Katno kunada asyota ng bayan day ta Crisel. Kasta aya? Lipate mo day dyan asami. Papaayaban ka nun, sir. Wan Sammy. Si kapay lang kung matiag-duty iti jotik no bigat. No mabalin. Sir? Adang amin papanak. Awan mo ti sa balya pangitidak iti jotik no sana sika. Mabalin ka di? Wan, sir. Agyaman na. Dahil talang ti bagak. Talaga ano bang loje perfume aginatang mo kanya? Saan ka malipatan? Sipod pa nagkita ta. Crisel? Kayat mo ka diti alahas? Sika talaga. Kabalan na ngay gatangan iti 24K? Apay kid dinasaan. Mabalin . Kasta ti kay kayat ko. Manmanutan nga kita. Busy kan samet. Ay talaga. Nagadumat nga minan tilaklakwak. Kan kumkumpormin a lugar ti papapanak. Sabay ko ma. Taday tangag pa iso tirason. Adda ka di pa'y sa bali? Amang ano... Agselselos ka. Anya ka to'y loves kon aya. Sika lang ti loves ko. Promise. Umay ka di mangalaman iti perfume ko. Kayat ka nga min ang makita, Crisel. Sika talaga. Awanan kayo, tibain! Sammy! Pakayin ka, Jay! Anya. Adapay ka di jak na ipahikin ka. Papay anay turod nakalinaw ka, Crisel. Inayat kang itinapod no. Sammy! Saan? Ano na? Di nakarakupan, Crisel.
Fine. Sige, iputok mo day tapaltog mo kanyak. Dakas kagayam. Apay apabasulan nak. Ti girlfriend mo ti mas asidag kanyak. Anya. Amam mo ti girlfriend mo. Pakitam lang iti kwarta. Mayate na dagos. Anya. Ibis mo ti biyag mo iti dayja a klase ti babae. Sayang, Sammy. Sayang ti biyag mo. Juvie, amom ka din no anya ti latest? Anya dayta? Nagresignan ni Sammy. Anya? Kat amom no apay? Saan? Ibagbaga damot a love triangle. Ha? Ay na, adan nam na ma'am. Kasano na pasamak dayta? Jakam mo, ngamday tamo ti damag ko. Sikaman kit dita ka arubam. Ingka bisitaan ije balayda. Nag-resign ka gayam at talagan? When, Jovi? For the first time. Nakaawat ang iti text manipod kan ka. Kasapulok namin ti kasarsarita ita. Sa bagay, day off ko ita. Sige. Ibagam ani di kayat mo maibagam. Agyaman na ka. Gapoy ti panangawis mo kanyak. Anya ngamin ayat tinapasama. Ibagam. Barang lumag-an tirik nam. Hindi pa lang ibagbagakin ka. Asumurot kan kanya ki Laguna. Wanang kal. Namiris ko itan. Oo. Katanya nga rod. Desidido ka din na sumurot kanya. Sige, Uncle. Sumurot akon. Ungayam. Imbagam a dandanim na disgrasya jehedyo. Dandanim na paltugan. Ako, Uncle. Awanan day jay. Babayin samat ti Gapuna. Bayan yun, Uncle. Jak kaya na panunutan day jay anapasamak. Uy, adda ka chat na. Kita agman. Agbasa ka manan iti mensahe. Uy, ninsamat Mr. Guard. Wan nga rod. Di na pala ang malipatan ti ex na. Ay, dayjay ang babae. Anya launay ayati saan na amalipatan iti dayjay. Love na talaga. Ay, ungayam. Apay asaan kumaten ang makit-kita. Simurot ka ni Uncle na iji Laguna. Uy, amom amin na na. Nagsarita kami ngamin iti na minsan. Sika apay ajak na amaman dayta. Masabol ka di pa'y nga ibagak. Sa bagay. No apay mat ngamin ajak maiwaksi dahi ti amarikrik na kungkwana. Ay na, friend. No talaga asaan na kaakayat, agbirok ka ngaminin iti sabali. Anya nga iti amom, no makabirok manin iti sabali a babae iji Laguna. Ay sus, awanin Ipasyar ka man kadagiti nalatak a pag-iinuman ditoy. Saan ka mahilig iti kakastangkan? Sumurot ka git din. At dayam amukin ka abalasan. Jak kaya, Uncle. Sana pala naka-recover. Gapoy tinapasama kanyak. Si kamot ngamin ka anakan. Apay ngamin na kumita ka pa'y langit adayo. Ha? Ni Juvit ideal girl para ken ka. Isu ti rumbeng nga ayatem. Saan ket adayjay a Crisel.